Aero, Tatra, Škoda, Praga. Prekrásna plejada motocyklov. Zaujímavosťou si môžete všimnúť, máme tu 103-ročný motocykel BSA. Svetlo ticho sa s lukom stretlo, lesklý lak s matným lakom, anarchia, zákon, budúcnosť minulosti a pokoj ukrytý v zlosti, otázka s odpoveďou, ty so mnou a ja s tebou. Budeme to stále my, 4 oči, 4 dlane. Budeme to stále my, nech sa stane, čo sa stane. A budeme to stále my, či pri stole, či v posteli. Nikto nás nerozdelí.
Sláva Tebi, Bože náš, sláva Tebi, Cáriu nebesný, utešiteľu duše istina, i že... Vracíme chvíle zpět, nevíme, co bude, ale dobře víme, že raz Jdeme kam len chceme, je to jedno kam. Obídeme cez rieky, odíď so mnou. Já znám pár míst, kde nám bude fajn. Do víru snou, že nás nedokážou nájsť, a na veky vekov. Čím dál víc tam ve svý hlavě lítám sám. Obíre snou, a prej tam maj, dobrý kafe maj. Odídeme kam len chceme, je to jedno kam. Na slnce me zabudneme, všetko je len plán. Odíď so mnou preč, a láska nie je len vec, ktorá bude do teravých hviezd. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli po poledni přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečnýho řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí pose. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom očtu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista, Možná mají tam nahoře se mnou trochu jiný plány, že teď jsme tady z nějakýho důvodu. Tak svatý Petře, ještě neotvírej brány. I s utrženým puchem budu chodit po vodu. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom očtu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista. Na 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 na
krásné Tatry malebné, kojíte v báji šíří svět, len v jediné živíte krásnu svoju kveť, preto tam život veselý ponúka stály svodrý maj. Je to jediný slovenský raj, tam srdce zachveje a nikdy nesklame, kde spev len o tom znie, čo láska je. I krásne Tatry malebné, pre lásku večne zrodené, kde nie sklamania, len nádeje. Veľký potles, americké vozidlo Chevrolet. Neviem, čo sklope, lebo strašne veľa je toho. Máme prvé povojnové vozidlo, Mercedes, bol to taký symbol po vojne, úspechu a rozvoja Aston Martin, ak sa nemýlim. Áno, takže nech sa páči, rodina Klindrová, všimnite si krásne závodné kombinézy. Užívajte ešte vysoké Tatry. Nie sú dôležití šoféry, ale spolujazkyňa. No a ďalší symbol anglického luxusu, vozidlo Bentley, pán Lukáš Potreský z Uherského Hradišťa. Všimnite si krásnu ja som urobil obrovské popa, kúpelo Volkswagen, takže momentálne vidíte Škodu 450, má to tam aj napísané. Ona sa chudobá na Škodu Felicia, ale pak len podobá. Škoda 450 bola vyrobená v limitovanej sérii, ale to bola prvá séria týchto kabrioletov krásnych postižných. Ale prekrásna renovácia a hlavne prekrásna bavína. Veľký potles takej mladej babe. Poďme ďalší. Takže moja obľúbená značka. Ja vás zdravím, ahoj. 1944, objem 500. Takže americká motorka Indian. Ja vám môžem... Ďalšia anglická BSAčka. Milovník tejto značky, náš kamarát Paťo Suchank. Paťo, ideš. Mikrofónu sú počuť tvoje. Ďakujem, ahojte, takže jazdím na motocykli BSA S30. BSA B31, objem 500. Rok výroby 1953, rozhom OHV. Jo, si nervák. 1924, podový 1906. Norvalcového motora. Motorka je v pôvodnom stave a ty nám ju pekne predstavíš. Je to Cezeta 125T z roku 1948. Takže tento mladý muž, pravidelný účastník našich zrazov, vytiahol z garáže motorku z roku 1948, ktorá je v pôvodnom. Hovorí sa, že toto je motorka s najkrajším zvukom na svete. Toto je. Java 350 AV, stojací jednoválec, kontaktná motorka, vyrobených 1600 kusov, 1500 kusov, veľmi bezarmovka Java, ale bližšie vám s nej povie majiteľ a jazdec tejto motorky, pán Robo. Je to Java 250, 11, práve Cezar. Na motocykle sa používal všelijaké. Ale keďže na roboty je odborník Denis, tak Denis, chytíš mikrofón do rúk, dáš si ho bližšie k ústam a začneš rozprávať. Ja ešte prezradím, že tento mladý muž je brat tej mladej dámy, 17-ročnej, ktorá šla na tom krásnom Fiate 128. Takže, Daniel, začni najprv o deťoch, potom o motorke.
Príjemný dobrý deň. Dobrý den, tak tohle je anglický sportovní motocykl značky Sunbeam, obsah 500, rozvod je OHV. Tato motorka byla za první republiky považována za jeden z nejpovedenějších modelů. Praga 500 PD, vyhľadávaný model motocyklový turbo turby. Takže Martin. Dobrý den, takže je to motocykl Praga 500 PD. Je to OHC, bude to krásny zvuk. Bum bum. Krásne! Poslednú myslím motorku. Tak, môže si to Feri vychutnať. Mikrofón je tvoj. Takže je to Java František Janeček, 1947 rok výroby, to 250. Takže je to jedna z tých prvých motocyklov Java 250. Krásna renovácia, doplnkové brášny, no a Feriantal si aj natočil celú trasu, pozerám, má kameru, takže budeme mať možno na Facebooku aj video. Takže posledná motorka. My ešte prejdeme na auta a potom by mali preto, lebo to skúšala vo Vysokých Tatrách, konkrétne na trase Strbáč, Trpské Pleso, Tatranská Lomnica. Toto vozidlo je z roku 1924, ako som spomínal. Prevedenie dvojmiestny rov. Cadillac 1947 osmelané. Nie niečo dodať, ja dodám. Otváram dvere a všimnite si, nie. Jožo, také baby tu nosíš ku nám. Pozrite sa, kožené čalunenie, bielo, červené. Takto chodia zladené dámy. Ja si hovorím, nie je dôležité šofér, ale spolujazdie. Skús to otočiť naopak, prosím ťa, aby ľudia videli ten remeň. Môžeš nechať takto, Petko. Poďte za tým. Prichádzajú, aj keď teraz nemajú helmy na sebe, ale oni sadli na motorku v Prahe so synom Danielom Šulcom pre milovníkov a takže obrovský potlesk. Poďte, babi, to si zaslúži aj nejaké také drobné ocenenie. Takže poďte pred motorku, pred motocykl. Takže, Vavrinové vence. Máme tu aj mamičku Libušu. Deti, poď k nám. Ale kto tu bol minulý rok, vie, že náš pravidelný účastník je táto mladá milá dáma, mamička a babička týchto dvoch úsudkov. Vidíte, Libuška prišla, bohužiaľ zdravotný problém jej nedovolil prísť na motocykli. Na Šulcovci to pozná trošku značku BSA, trošku značku ČSS, tak vedia, že sú úzko v Československu 20. rokoch, pána Augustína Šulca s bratom, ale ja by som už odozdal slovo Šulcovcom. Povedzte mi, prečo tento počin, aká bola tá história a na čo sa pripravuje tu. Libuša má 90 rokov budúci rok. 89. Což byl otec mého manžela se svým bratrem Karlem dovezli
od roku 23 do roku 48, tak vám musím říct, že v roce 22, když bylo Augustinovi 22 let, tak jel rekordní jízdu Londýn, Praha, 1400 km za 86 hodin. V roce 25, proto teď to a to sice 82 hodiny. A protože to bylo 25 a dnes máme rok 25, tak syn a vnuk si udělali takovou malou zkoušku. Zkouším to dál víc stát. I přes ty známky času ve své tváři víc stát.